بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O jaratkan Allah uşu okulgan tilavatını Kur'an'ın soğuptorun 1100 jolu Kur'an'dı başынан ayağına çeyin okulgan hatım Kur'an'ın soğuptorun tülö kurbanlık çalularının soğuptorun bu dünyada ötüp ketken жалпы момун мусулмандардын катарында репрессияда курман болгон ата бабаларыбыздын аруагына, Чыңгыз Төрөгул уулу атабыздын аруагына, апрель окуясында курман болгон шейит баатырларыбыздын аруагына, өзгөчө мына ушу жылы коронавирустан, пневмониядан акыркы күндөрү курман болгон бардык жарандарыбыздын аруактарына калыс багышладык, өзүн кабыл кылгын. Жараткан Алла жаткан жерлерин жайлуу кылгын, топурактарын торко, кабырларын нурлуу, бейиштин бакчасы кылгын. Билип билбей кетирген кемчилдик ката күнөөлөрүн кечиргин. Жараткан Алла өз мээримиңе бөлөп түбөрүккө бара турган жайын Фирдаус бейишинден өзүң орун бергин. Жараткан Алла ушунча хатым Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, биримдүүлүк, достук, токчулук, туруктуулук өзүң насип кылгын. Жараткан Алла бардык оору балелерден өзүң сактагын. Бейтепканада, үйлөрдө ооруп жаткандардын баарына толук, я Алла, туруктуу шифа бергин. Жараткан Алла кылган дуаларыбызды, пата тилектерибизди өзүң кабыл кылгын. О жараткан Алла, жалгыз өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана тооба келтиребиз. Каза болгон мекендештеримин жаткан жерин жайлуу, топурагын торкоо, жандары бейиште болсун, бейиштеки даражасын бийик кыла көр. Кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң бизди колдой көр. Ооруп жаткан мекендештериме тезирээк айыгып кетишин тилейм. Журтубузду илдеттен тезирээк кутулушун буйра көр. Элибизге ден соолук, аманчылык, ынтымак, рызкы, бакты таалай, ийгиликтерди бер. Жерге бизге тынчылык, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн өнүгүүсүн насип кыл. Сүйүктүү мекенибиз Кыргызстандын жараткан Кудайым өзүң колдой көр. Амин.